ma atapasa fulu isale ngomi yukuye kali bide yango de kuyi hate na irobe vita kwa safu. Okay. Me fusta yo. Só não é mulher. Me gusta yo. Assem Sunday be pota. Hey, Assem Sunday. Assem. Gona Olia. Gona in koningan. In koningan. Faye de wa mafosi. In koningan 2. Hey, misa atu. The word sound molly. Okay. Lazy. Give in Corinthians. In Corinthians 11. Moji one word monso ide. Dat boek voor 1 Corinthians hoofdstuk 11 vanaf 1. Yes. Dat boek voor 1 Corinthians hoofdstuk 11 en vers 1. Waka na mi baka. So srefi leki fami de waka na Christus baka. Ja, so Paulus zei taki me ko waka ne baka. Eke fai waka Jesus baka. So se if you usa tampu ya. Te wote yuta ku waka ubaka. Una utaki ku waka na asani sawedu. Waka au baka ike fawe waka na Christus baka. Anga Bible. A de richtlijnen van Bible we follow. Una je follow ku egi paksel. Lees Vers 2. Nou me prijzen brada dat hij membring mi na ini alasani. Vers 3. Maar mi wani fusabi dat hij dat hede fu ibri mansuma de Christus. Dit is na wa wet. Taki a hede fu ala de manege de Christus. Jezus. A hede fu de manege de Israelit masa yeshiaso na Jezus. Lees En da hede fu da uman de da man. En a hede fa uman na man. Yesi? Efu ya bi uma osu, yu hede na a man. Desi? En da hede fu Christus de gado. En a hede fu Jesus na gado. Jesus e aliki gado. Toch? Dat we e aliki Christus. A man, a vrouw e aliki a man. If you want to kisi for lusu ya bi you man, if you want to do a kono kone ya bi you man, you alikisa you might tak you respect you man. Want the afo fu de sama fu afo so, I'll take the respect them man. De uma sama. Mi oma alfas lobby abe lobby take. I'll take te mi de sa fu mi be kon de be chama kon eerste sani. De spechama fiye ana winsi sai pasa sakai se fa imaundo. Dat in na respect. Dat in na mooi voor Israël douma. Tai sakai se ne imaundo. Dat in na wet. Sondo a wet ya a Israelit vrouw amando a komu kone fuga. Na wet simple want if we are masakai se fa imaundo, ino masakai se fa Christus sondo. Want na mane na Christus sai na osu. Ya bi fu respecta ma fi. Ana mita ki mi le iseng. De homem. Okay. Okay, moi fra. Gona Timothy. Ele esgodoro Eva. Lees go wat wole isi disi agodo da wo gona wande. Lees. Yeah. Ibri mansuma disi begi efutaki profeti taki. Eva aliki Eva. Ibri mansuma disi begi efutaki profeti taki. En atapu hem hede agishem na hem hede. Efu wa manenge elisi a Bible. Ja? Efu ai taki profeti taki. Ai lesi como ko ai na Bible da weli wan pet ne ede. Ai gishene ede. Sama na maide Christus. Dat betekent dat aan maide Christus shin. Lees Vers 5. Ma ibri uma disi begi efutaki profeti taki. Sondro futapu hem hede. Gishem na hem hede. Yes, isa Bible taki. Ube first time? Lees hem baka? Okay. Vers 5. Ma ibri uma disi begi efutaki profeti taki. Sondro futapu hem hede.
gishem na hem hede. A Bible taki efuwa uman elisi a Bible da no tape ede ai gishem ne ede. Sama na uma ede. Amang. Dapat ikan taki uma gishem na amang. Dus altijd te wan vrouw o leesi a Bijbel. If kan ik even wel leesi a na Bijbel ya da ye a woord fugado. Je wil wan sana ye. Do kijk even mi tante Welanda. Mi tante te wai de di putafune. Dapat ikan taki a respect a woord fugado. Zie? Okay. Daarom maak je die lezing. Daarom maak je die lezing. Nee, die lezing vers 1 voor. Lees vers 1. Dat boek voor 1 Corinthians 11 en vers 1. Waka na mi baka. Waka na mi baka. Na ja Paulus, a apostels as kivi Corinthiërs. Etaki waka ne baka. Kolo ko sa taki. Lees. So schreef leki fami de waka na Christus baka. Paulus e volle Christus. Na de sansan Christus do. Paulus e do. En Paulus kivi sa Christus tegen ja fudu. Taki wan vrouw te ai aliki te ai leesi a Bijbel am tapen ede. As kivi ook taki wan vrouw no mag preken ai ni akeni. Ja, de doe zo omdat ai sorry, daarom ik ai sorry taki. Door het evangelie. Ik word een volle evangelie. Volle evangelie. Maar vrouw de pastoor, ja, terwijl no mag daarom ik me dengi. Daarom ik heb SOEMA ai na begin taki. Luko sama recht de au. So weet man. So usla voor meester. Maar me buta wa kat ide. De weet man. De weet man na okolele yu cultuur. De na okolele yu cultuur. Luko mo gi wa simple sani. So sevi atap sei te de gansa ma fu. Te wa kultu be holi. Te de uma sama be kwa kultu ta. De be konanga de pangi da de be te de ede da de be kosido. Ya de be aliki te de man sani kota ta kultu kabataki. Na de man nenye be sana kultu ka kaba. Ya de uma sama se fi opo da de gwa reso. Ofu do uma sama be bolinyan da de be chakogi de mana kultu. Yeji de bom de pi meka kultu kote. E fu mile. De bom de pi da na dati a wet nen na wet de na ya na be go. Pe de fene. Ai na cultuur de cultuur. En dan kijk je nog voor de wetenschap overal. Ja. Gewoon dat hier. Bepaalde problemen sabi. Maar ja, die bepaalde kandidaten. Hier is het alleen. Wat ik kan niet. Weet je, ben je president? Ja, atu. Ja, fusaide me ka pasa. Wole isegi fusaide. Lees it. Dat boek voor Jesaja hoofdstuk 3 en vers 12. For me people, them picking nengre, quincy them. For me people, they picking nenge, e quincy de gawa. They picking nenge e douanga de gawa. No gansa ma no mataka nga picking nenge mo. Fosi abe de taki, fosi adorpu, tapseami, 106, tobe gwa kiki, fixi yuda de gansa ma be ko wipu. Dat te debe wipu tobe gwa osutem be go tegi ni ma ko mi pa nga mi ma be wipu ni baka. Maar no doen pe futa ki e wipi wan sama fiki asa asama da fa iko apeta iko petani ne wele isia Zelf als kom de baka buta wan wet e de tuna point vroeger mi se wina wan sto mi se de wan le krakala aan school fosi as koi opvoeding in kisi te wina wan sto e wan so di zaki so wa paksla ja no aki e naki wan mi as ko de se belgen so da ita e naki wan mi as ko Dios de gas en el off y le iré a buscar igual. Amén. Después para ya no buscó se hizo un paruaje, hizo uma daram me ko sowi a cultura fubaka. Alles peki fubi na ya de na baby. E com wa bi fudai kom baka na wet fudai. Lees Dat boek voor Jesaja hoofdstuk 3 en vers 12. For me people, them picking nengre, quincy them.
En dem suma de basi na dem tapu. Je ziet, en de sama de basi na de tapu. De sama de basa de manen je tapu no no. Is dat we say de mo gien, kokon gien simple. Amanenge to, je ke aman. Ina biten fugo na skola na lana. De manenye fu bakada sa de kofene sama, de kofene wauman, de den kitaki mo fika skola. Dan mo go woko, dan mo stuur naar vrouw van de is het? Maar Anna samde. Ja, samde. Ai. Ook. Je ziet? Dus nadati, maar na so gadu poten. Gadu poten taki a manenje munda in de auma sama de asan. Je ziet? Na dora slavernij fui, sa de wet man potui ne meke akodeso. Je ziet, de boko de baka manenje, de boko de Israëli's manenje na de profetie. Want in een boek, look maar bij boek ja. Really Lynch. Ask if how to make a slave. Je ziet, van je make one Afrika to one negro, one nigger. Dat isolia zo taki, de debe wani poko, wan manenje ne profetie, sapsa de doan. De be pouan, de be poten so sitting, dat de poten so sitting dat de be make one wait man gonen baka dani sana madwan. Je ziet of a vrouw de be te ka vrouw dan a vrouw a matan pude da watama e boka vrouw. Dus abuko na ile en amaya so solita ki te idwasania da asoyo ko boko de manage. Dan a vrouw, dus if ya be wani fa be doanga man da afro boko bejiji taki fika ma da te fika ma fumi da afro bo te ita nos pa teke mi da fika ma na sa ni be ko pasa adarom yes de fro ko de bani da ma no atafa idai baka wan san de manenye Israel de baka man sa yeshi aluko we te ko pesi baka yeshi on that side uma sama machawa kombi. A manage e jawa kombi. Daarom make we te ko pesi baka fu chat a people fu gadu. Te de manage kwa in order dat de uma sama kom o follow. Daarom make manage o de ya so kwa in order. Dat we de sana de bala fu make de kwa in order. Make de te de pesi ke manage. I need those. Lazy. Oh my people. Dem suma disi tiri you make you lasi pasi. Yes, and dem figi da pasi for you uru. De sama sa tiri make you lasi pasi. And the figi a pasi for you uru. Sabe da pasi for you a wet for God. Yes, sama eti gonta puno. De wet man. Sa de leli. De leli ta ki te ifo a piti mon bel sko. Ya ta. De leli ta ki tama bala vrouw fen ta ki ala disi. A vrouw maakt pyjama baka gelijk gerecht 50-50. Maar dat de mi aichi mi sabita ki de manenje fumi a de be go kosi gon da vrouw be da osu. Da vrouw da osu da vrouw be go pan da gon. Asa be pasa. A vrouw be daar osanga de pitching, de underways, de pitching. Asabe, aina beido. Go naar Jeremia. Dat boek van Jeremia, hoofdstuk 31 en vers 22. Olanga yusa go lontu. Oh, you uma picking disi 3 bibaka. Because masra ben make one nyum sani na. Gadu make one nyum sani. Sana nyum sani sa gadu make. Please. Because masra ben make one nyum sani na tapu gron tapu. One nyum sani agon tapu, one nyum sani kwa agon tapu. Dati wa uman sa golonto wa man. Wa uma sama sa de ede wa man. Yeji, door de sama sa ifi gon tapu potenso. Habe de dala? You be asking me for Ganto be asking me for mam libang vrouw. Gona ko kuf ifisa. Wat zou die van mij niet bang aan vrouw?
Yeah, just okay, well, listen there, baby. Vers 28. Dat boek voor Efeze hoofdstuk 5 vers 28. De man suma musu lobby dem wefi leki dem egis king. Sagado taki, lees kala tekst bakken. Dat boek voor Efeze hoofdstuk 5 en vers 28. Efeze 5 vers 28. Voor van man mum daar in hoofdstuk. Lees het. De man suma musu lobby dem wefi leki dem egis king. Een man nengi mum lobby een vrouw ik ga lobby een serie. Een voorbeeld, maar man nengi. E for me lobby me say, mo lobby me woman. E for me lobby me say, me now go for me woman, me now scop woman, me now naki woman. You see? Me now bali that me woman. You see? Me now come them kwa also call me begin for me go. That but it come on lobby me say. Once say they make him lobby me woman ke fam lobby me say. Auma como po for me. You see? Auma como povo mi, anami como povo aum. Algodão, não é isso? Da suma disi lobby hem wefi, lobby hem trefi. Isi, asama sa lobby en vrouw, lobby en sefi. If ama lobby en sefi, toch? Dat ama lobby en vrouw. Dat ina a fasifa ama esaka esefi kaba. Want as het ware, ama nou die vrouw gaan taki. Je ziet, even me lobby me sefi me nou kwa osu dan begin kosi me vrouw. Dat ik kan taki me nou lobby me sefi. Nou lobby Okay. mama. Soms adala so tai lobby say by lobby mu ye. Aka noiti. Yeah, agadu buku ana ibos tataki lobby sefi da ya lobby vrouw. Weet yes agadu taki. Nou, hier baka. Dona 28. Dat boek voor Efeze hoofdstuk 5 vers 28. Efeze 5 vers 28. De man suma musu lobby dem wefi leki dem egis king. De man sama mun lobby dem vrouw eke de egis king. If ma wani macheli pasanga mi siki. Mina wana pasanga mi uma. Ya to. So di la pala. Eblegere. Ada wa kala so kuma atapasa fulu. Isada ngomi kuimye kali bide. Yango de kuyi hate na irobe kanga masafu. Okay. Me fusta yo. So no de ani yetu. Me fusta yo. Yeah. Sai foi assem sande de botar. Hey, assem sande. Assem Gona Gona in koningen. In koningen. Paye de wama fosi. In koningen 2. Hey, misa atu amang mu me fele gado. Paye fene wa bomuma. Paye fene wa bomuma. Wama sai fele gado. Ma wama sana fele gado. Dat betekent dat amana ispawisi sama kaduangai. Wama sana fele gado to. Amautaki alobiu. Matama como poya so gwa wata pesi amai gwa wata fro. Amano lobiu. Amana sikama utako giu. Ma wama sa fele gado taki wama mum abi wakoda uma. Anga wama mum abi wakoda uma. Lezen. Dat boek voor in Koningen hoofdstuk 2 en vers 1. Nou, die de day die David moest dede ben kom prosibé. Dan abentai die Salomo hem man pikin taki. Misa go na da passie voor heri grond tapu. Voor dat ede, je moest de tranga en so you srefi leki wa man soma. Yes, ataki im de tranga en so you srefi leki wa man sama. Ye fa wa manenge so den srefi leki wa man sama. Sawa mamum du paka de wa manenge. Lezen. Vers 3. En hoor je dat plekti die masra yugado. Zijn hoor en hoor dat plekti die masra yugado. Sana plekti fu masra yugado. Lezen. Fu waka na hem passi. Fu waka na passi fu gado. Lezen. En fu hoor je hem wet na hem commanderi. En fu holy gado wet. Fu holy gado wet. Dus if one man nenge na i holy wet, amana i fele gado. En amana abilobi gen uma. Want a fele fu gado, de na bigi fu sabi. Da ma sabi pa fu di bange uma. Ma if a man aba fele di gado, ama ugo ifo men uma ya. Ama waka gen uma ya.
Ama nou zo lugen pikin. Ama nou zo lugen vrouw. Je ziet, daarom heb ik me lezen Efeze dat ik een man moet lobby en ik heb een man lobby en zeven, samen lobby en vrouw. Go back naar Efeze. E voor ons aan de zijde la kusta actie, ik gebara voor ons actie toe. E voor ons ta vraag die kusta actie, maar kom go na PCA zo dan. Maar go na PCA even dan monsan. Na boek van Efeze hoofdstuk 5 vers 28. De man soma moest lobby dem wefi, leki dem eigen skin. Dat soma die si lobby hem wefi, lobby hem refi. Asama sa lobby een vrouw, lobby een safe, lazy. Because no one soma hati de brown na tapu hem eigen skin. Eji, no one sama ate bonen siki tapu. Ik heb een idee aso, me fele gadu, da mo lukumi siki na monta. Ma lobby fa gadu mekin. Wan sama sa na holy word, na lobby fa gadu mekin. En hij passa furu, sa pai passa. Wan maningo luken safe da takima lobby fa mbaka da go buy crème da akolebe safe. Wa uma piko lugen se fita ki me alo pa gadu me mi yo go buy crème no mi ko bleach mi skin dem ke de wet no ya lo mi se ye pu se lazy Because no asuma hati de brown na tapu hem eigen skin, maar a sorgo voor hem en a lobby hem, so leki masa sorgo voor da kerfi en a lobby hem. Yeshi so ik gadu e so lugu fa keli ki en a lobby so afro so a man mum so lugu fe vrouw en am lobby. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family.